Dobrodošli, dragi moji, na kanalu Lenormand Ela. Hvala što ste tu, hvala što ste sa mnom. Danas radimo jednu temu koju ste vi tražili, ništa vam ne ide od ruke i pitali ste da li sam pod blokadama, ne znam. Znači, ovu temu uzmite s rezervom jer da li ste pod blokadama, to samo u lične analize možemo da znamo, tako da ovdje ćete samo dobiti smjer. Prva grupa je ova predivna plava piramida, to je prva grupa. Druga grupa, to su ove zlatne šljokice. Da li ste pod nekim blokadama i naravno i dva pera, imamo crno i belo, treća grupa. Znači, sve što ću ja uraditi, podijeliti karte pred vama, jer u ovakva čitanja dobro je da se radi intuitivno i ono što žele kartice da nam kažu, to će i da bude. Znači, ništa ne smijemo da ostavimo, ne znam, nekim scenarijama da mi režiramo. Znači, da li ste pod blokadama, pažljivo birajte grupe. Ako se dvoumite, poslušajte obe grupe da vam okrenem pažnju na to. Znači, kakve blokade i da li postoji rješenje. Tako da, mislim da sam dobro podelila. Prva, druga. Samo ja da to ne pomešam. Ajde da vidimo za prvu moju grupu šta smo izvukli. Ovo je treća grupa. Prva grupa, to je ova plava piramida. Da, ovdje imamo kartu sunca. Hajde da vidimo, dragi moji, da li ste vi pod blokadama, jako ste depresivni. Ja vidim ovdje depresiju, tako da bih odmah rekla da za prvu grupu postoji nešto vezano za prošlost, koje neke neprilike, neprijetne situacije koje su vas dovele možda u to stanje depresije. Znači, karte jasno pokazuju da ste osoba koja, ovdje je dosta prisutna vatrena energija, osoba koja, da, čak moguće da ste preživjeli neku bolest ili nešto slično, gubitak, da, definitivno neku bolest, ili možda jednostavno vidimo ovdje neka pravila kao da ste ili ste se bavili takvim poslom, neke državne institucije i nešto slično. I ono što mogu da kažem za vas odmah, da ste vi osoba koja vuče još uvijek nekako prošlost je vuče na dno, tako bih rekla. Znači, bukvalno ovdje često možda zbog nekih situacija u prošlosti. Da, kao da ste živjeli pod nekim pravilima ili možda ste radili takav posao da živite po nekim pravilima. Znači, ovdje vidimo da je ovdje u pitanju mentalno zdravlje, znači ne blokade. Vidimo, znači, da imate situacije kada često zapadnete u melanholiju, tako da bih rekla da, lek. Znači, ovdje nam i karta sunce, tako da bih rekla da vi nemate blokade. Znači, osoba ste koja na neki način ima taj duh koja uvijek stane na noge. Uvijek stane na noge, tako da imate situacije kada mislite da ste pod blokadama i kada mislite da vam ništa ne ide od ruke, ali da znate da postoje neke strahove, anksioznost, blaga i depresija, ako znači, to bi negdje rekla, znači ovo je već mentalne prirode, znači strahovi su ovdje izraženi, nesigurnost, da. I to je sve vezano za prošlost. Da. Tako da za prvu moju grupu mogu da kažem da nemaju blokade, osim blokade, ali ovdje nije nešto da se
ne znam, radilo ili kako god, ako sumnjate na to, ne postoji takvo nešto, ali postoje neke strahovi. Za manji deo vas, samo za manji deo, i da su radili i da rade, ne mogu vam ništa, jer ovdje imamo kartu sunca, što znači da vas negdje univerzum čuva. Da, posmatraju vas ljudi i jako su vam ljubomorni, zavidni, ali znači to je njihovo, imamo ih svi, tako da za moju prvu grupu slobodno mogu da kažem da nema nikakvih radnji, ako sumnjate na to, osim da vas žele da vas vide na dno. Bukvalno tako, da. Znači, vi ste osoba koja je rado viđena u svojoj okolini, pa čak moguće doživjeli ste golgotu neku u svoj život i to je ostavilo posljedice na vas. Da, porodica, hajde da vidimo. Da, imate taj na agresiju i imate osjećaj da ste pod blokadama, ali ovo je već mentalne prirode, psihološke prirode, tako da bih rekla da to, da, uvijek se nekako nađete na raskrsnicu i ne znate šta je ispravno. Da, moguće za neke da je to porodica glavni okidač, da postoje strahovi, definitivno strahovi, anksioznost, depresija, tako da ovdje ja ne vidim znači nešto što je, znači ovdje karte ne mogu da pomognu, ovdje je reč o nešto drugo, znači poruke, ajde samo savjet ćemo da damo za vas, savjet za vas. Kartu sunce, negdje kao da se bori dobro i zlo, tako da bih rekla da apsolutno nemate blokade. A ako mislite da vam nešto radi, iako su nešto radili, imate moćnu zaštitu i to od univerzuma. Tako da, dragi moji, ovo uzmite s rezervom. Zapisi. Postoje neki zapisi ili možda neke klevete u prošlosti, kako god, dokumentacije. Nešto ste izgubili ili nešto ste, da, nešto vam je bilo podmetnuto i vi od tada kao da smatrate da jednostavno ništa vam ne ide od ruke i da vam ne ide od ruke i da ste pod blokadama, ali ovo su već blokade na koje treba da radite. Dobro. Zaštita za vas. Vidite, ne možemo u ovoj grupi da damo zaštitu, imamo belog goluba, tako da ako vam to nešto znači, možete da imate takvu sliku, takvo nešto, znači bela boja mi je jako bitna ili nositi takvu odeću, dosta bela boja. Tako da bih rekla ono što kaže moja intuicija ovdje, bela boja mi je bitna za vas, kao neki štit. Možda, ne znam, prostorije da budu tako u mesečev kamen, ukoliko volite kristale. Da. Ne znam, dobro, to bi bilo sve, znači, hajde da vidimo za moju prvu grupu, da li se oslobađate te blokade, znam da vas to živo zanima. Da, državne institucije, znači ipak je potrebno podrška ljudi koji su školovani za to. Ja vidim da za neke možda je to i neka osoba koja može da vam bude prijatelj, prijateljica, kako god. Tako da, da. Osoba od poverenja, čak možda bude i to vaša osoba. Da, tako bih rekla. Ovdje vidimo definitivno da je vaša Amajlija, da se savjetujete, družite s prijateljima, pa čak i posjetite pedagoga, psihologa, kako god, ukoliko možete, ali takva su nam vremena gdje
nekako smo se odvojili i podvojili. Imate vi, dragi moji, zaštitu s neba. Tako da, ali uvijek moramo da radimo na sebi, to je neophodno. Neophodno, da. Tako da to bi bilo sve za moju prvu grupu. Mi idemo na našu drugu grupu. Hajde da vidimo druga grupa. Pozdrav za moju drugu grupu i svi što ste birali ove zlatne šljokice. Hajde da vidimo, dragi moji, kartu koju sam izvukla za vas. Je da ovdje je potrebno neki pokret. Nešto ovdje mora da se pokrene. Hajde da vidimo šta smo izvukli za drugu grupu. Da, definitivno ovdje postoje neke tajne radnje, posebno na emotivnom planu. I ovdje je potrebno iscjeljenje. Da, ovdje je druga grupa, nisam tek tako dobila kartu, znači ko se malo razume zna što je ovo. Na emotivno polje, na poslovno polje, druga moja grupa. Vidim da čak ako ste u braku ili vezi, vidim da je tu da ovdje u drugoj grupi ipak uzmite s rezervom. Postoje blokade, sa čije strane to nas ne zanima. Ali ovdje je potrebno iscjeljenje vaše, znači ako, ne znam, ovdje imamo blizance, ovdje imamo škorpiju, ovdje imamo raka. Hajde da vidimo ribe, devicu, jarac. Imamo elemente od vazduha, znači da je definitivno druga grupa. Ja sam vukla pred vas karte, da postoje blokade i na emotivnom i na poslovnom polju. Tako da to pokazuje ova karta i karta neiskrenosti. Znači možda recimo ljudi, vidite kako, ako me pitate ko to radi, ne znam. Ovo su kolektivne analize i ne bih mogla da kažem ko to radi. Da, definitivno ovdje je potrebno isceljenje, postoje blokade. Druga grupa, malo više ćemo ovdje, znači neka neiskrenost ljudi, vaši bliski, okrenite pažnju na to da su vam napravili dosta neprilike u životu. Odakle vam dolaze blokade. Nama je cilj kako da ih odstranite i da li je moguće. Druga moja grupa. Da, definitivno ovdje mora da se radi. Ovdje vidimo vodu, možda ste izgubili neki novac, gubitak druga grupa. Ove karte su mi velike. Ajde da vidimo šta ja mogu tu da dobijem. Voda mi je jako bitna za iscjeljenje. Da, voda je isto voda, znači gdje možemo da se iscijelimo preko vode. Voda, sol, molitva na vodi. Ono što moja intuicija kaže, ja ću sigurno da kažem. Priroda, dobro. Dok mešam karte, ajde da vidimo. Da, morate da čak možda ste ljubav, dobro. Voda je jako bitna ovdje, znači iscjeljenje preko vode. Da, evo, iscjeljenje, duhovnost, tako da, hajde da vidimo, znači ovdje mi se pokazuje, znači kao iscjeljenje za vas, da bi
duhovnost, molitva, voda. Ako vam je to od pomoći, hajde da probam da vidim šta može ovdje moja intuicija da vam kaže. Prvo ono što osjetimo, osloboditi se strahova, da bi se pokrenuli, dobro. Ovako, za vas. Imamo reč da. Za neke će to biti molitva, kao što sam rekla, voda ili isceljenje preko vode. Znači ima ta metoda molitva na vodu koja je jako djelotvorna. Dobro. Morate, dragi moji, vi da poradite i na to polje. Jako ste emotivni, jako ste jedna čista duša. Dobro. Lav, ovdje imamo i lavove. Raka. Ovako. Ja bih rekla da vi ste jako intuitivna osoba, ali i negdje osjećate da to deluje, blokira vas. Nećemo da kažemo ništa, samo poradite na te blokade, posvetite se na duhovnost, oslobođenje, dobro, vaskrsenje. Rekla sam molitva, rad na sebi, to je rad na sebi, ovo je karta ipak rad na sebi, da. Amajlija, sad vidite kako, ja sam dobila reč Amajlija. Amajlija, pripazite, osoba koja vas ne pozna, osoba koja nije bila u kontaktu i razgovarala s vama pola sata, bar pola sata, ne može da vam radi Amajlija. Definitivno, znači da se, ja tako mislim, tako da nije samo da nekom radite Amajliju, nego je i da poznajete tu osobu. Tako da ovdje mogu ja da kažem, vaša Amajlija je da nosite, ne znam, zavisi koje ste veroispovesti, ono što slavite u kući, znači krsnu slavu, za neke vidim da je to sidro, srce i ključ, ja bih rekla, pošto dobijam ovdje reč ključ. Znači kao da treba nešto da se otključi, kao da je nešto zaključeno. Ključ. Sad možda ja lupam tu bez veze, znači ipak što više vremena provodite u prirodi, i priroda mi je jako bitna ovdje za vaše isceljenje. Znači, postoji ta metoda da se iscelite preko prirode. Znači, priroda je božanski dar koji mi smo zaboravili negdje da koristimo. Da, ja bih uzela ove karte kao Amajliju. Znači, priroda, sidro, voda, imamo i ovdje vodu, tako da to mi je nekako naglašeno, a naravno i ovdje je potrebno isceljenje. Da li je to sveštenik, da li je to neka osoba, i pripazite kome idete, da vam, ne znam, kome idete da to radi. Jer da ne bi došlo do suprotan efekt. Tako da Bože moj, za mene je molitva što više duhovne muzike, što više molitva. To je za mene, znači uz belu sveću, ne znam, okadite prostor gdje živite, pa čak molitva kad je podržana od 3 strane, to je najbolje. Da. Ništa, hajde da vidimo šta kaže ovdje Tarot. Da vam dam poruku više, opet da vam skrenem pažnju. Ovakva čitanja uzmite s rezervom. S rezervom, jer
uopšte nisu vaša čitanja. I tako da ne treba kao lično, samo kao jedan smjer više. Prepreke. Da, ipak mi je ovdje voda jako bitna. Da, definitivno imali ste vi neku neprijatnu situaciju koja vas je dovela, ali imamo ipak obilje. Obilje, znači ovdje bih rekla, tarot nam pokazuje da vaš put isceljenja zavisi od vas samih, znači samih. Ovdje je potrebno i pomoć, tako da dosta imamo sve već, ne vežite se, znači morate neke situacije početi iz početka. Iz početka. Vi ste se povukli, da imate taj osjećaj kao da jednostavno ste na dnu i možda ste nemogućnost. Dosta šestice ovdje, tako da i osmica, znači osmica, šestica, to je broj gdje ja mislim da treba da radite na sebi, da. Tako da, dragi moji, drugu grupu uzmite s rezervom. Za drugu grupu što bih ja ovdje pogledala, ipak ne možemo ostaviti tek tako, znači dosta vodena zemljana energija. Da. Ajde da vidimo da li ćete izaći iz ove kolotečine, da univerzum, blokade, strahovi, karte se ponavljaju. Duhovnost, voda, i to, mislim, ajde, neću da ulazim u to, znači ipak isceljenje, anđeli su uz vas, tako da bih rekla da je isceljenje moguće i tekako. Ajde da izvučemo od ove karte. Normalno da je moguće. Harmonija. Da, u vaš život dolazi harmonija i šta je ovo? Da, mislim da ćete povezati se sa prirodom, vodom, molitvom, ukoliko, da, potrebno je ovdje na dnu špila imamo kartu koja kaže sveta ljubav, u svakom smislu sveta ljubav. I opet nam se ponavlja priroda. Jako je bitno, sad možete da kažete, priroda ne može da iscijeli, ne može da skine nešto što je da. Ali možda je potrebna molitva u prirodi, što više da boravite u prirodi. Može da bude i da je potrebno isceljenje preko prirode. Ajde da kažemo, znači da boravite u prirodi. Vaše isceljenje je, jasno nam karte pokazuje da je priroda, voda, već elementi koji su nam prisutni ovdje. Znači, imate osjećaj da. Sad, nemojte da me pitate, dragi moji, kako je rađeno, ne znamo, ovo su kolektivne analize, ni šta je rađeno, uglavnom vidimo da postoji neka negativna energija i da imate šanse i mogućnosti da iscelite sebe. Već sam vam dala neke poruke. Ako me pitate da li možemo da, ne znam, skinemo, možemo i tekako, ali uz pomoć. Ovdje mi je jasno pokazano uz pomoć duhovnih osoba koji to rade i koji to znaju da rade. I amajlije, i molitve, ne sad se 5 minuta molim pa 5 minuta kunem ili kako god. Ako je dan molitva je. To bi bilo sve za moju drugu grupu. Ne znam što bi još rekla.
nisam se, dobro, ajde. To ste čitanje tražili, ovo uzmite drugu grupu s rezervom. Potrudit ću se ja da dam još neke informacije za drugu grupu. Pozdrav za moju treću grupu i svi što ste birali crno i belo pero. Energija koja vas je povukla, mislim da je to energija da želite vi, dragi moji, pokret, da se pokrenete. Pa hajde da vidimo šta sam izvukla. Da, vi imate Božju zaštitu. Vi ste osoba, koja jako puno razmišlja. Misli su mi ovdje jako bitni. Pazite na svoje misli, znači pazite ono što želite. Znači, može i da vam se ostvari. Znači, dajte fokus na pozitivno. Dajte fokus treća grupa na ono što vas, imate Božju zaštitu. Ali nekako vi to ste negdje često puta, zato vas se možda privukla ova energija crno i belo pero. Zaboravite, jako ste usamljeni. Da, postoje ljudi koji su ljubomorni na vas, definitivno, ali imate moment, trenutak kada mislite da vam ništa ne ide od ruku. Tako da ovdje vidim da možda je to da ste upali u neku životnu situaciju porodičnu koja vas je dovela u to stanje da imate trenutak, moment kada mislite da vam baš i ništa ne ide od ruke i jednostavno crne misli vas znate kako, kad jedna negativna misla vuče drugu, treću i to toliko moćno i toliko brzo, tako da treća moja grupa, ovdje je problem da date fokus na pozitivno, da se ne slažete s mislima, negativnim mislima, ja bih tako rekla. Ne slažite se. Kad vam dođu, jednostavno nije to tako, znači to su samo misli, normalno neracionalni, tako da ovdje u trećoj grupi vidim da su problem vaše misli, vaša neka ubeđenja. Vjerovatno ima i zašto, pošto vidim da mnogi ljudi, ajde da izvučemo dodatnu kartu, zašto su vam te negativne misli. Pored ovakve zaštite božanske, zašto? Da, možda su došle do vas neke glasine, neke informacije. Da, definitivno, znači možda su neke špekulacije, pa su vas dovele u to stanje. Znači, to su vaši ljudi koji su htjeli da vam poljuju duhovni mir. Za neke može da bude da ste doživjeli neprijatne situacije. Znači, vi se dosta držite na prošlost, može da bude i to. Znači, otpustite prošlost, otpustite što je bilo i počnite život od nule. Tako da bih rekla za moju drugu grupu da nema ovdje uopšte, ali imate problem sa svojim mislima. Hajde da vidimo šta je ovdje poruka za vas. Da. Znači, vi ste osoba koja je podržana na to duhovno nivo, definitivno. Samo to je neko prepoznao i želi da vam na neki način uništi, ne znam, porodicu, uništi vas i dolazi do vas svakakve dezinformacije. Da. Karta koja kaže da ovdje je vi ste ta osoba koja ima unutar sebe svjetlo. Pa verovatno vaše svjetlo i vaša pozitivnost i vaša harizma smeta drugima, pa zato su se nekako trude ljudi nasuprot vas da vam to poljuljaju. Da. Da vam to poljuljaju, definitivno. Tako da nema ovdje ništa. Ja bih rekla za treću grupu, ako se prepoznajete, da vi ste osoba koja je dosta harizmatična. Ovdje imamo ovaj bik strelca, lava.
osoba koja je posvećena, ne znam, i radu i poslu, osoba koja je dosta i rado vidjena u svojoj okolini, osobu koju cijenite, čak moguće da se bavite nekim poslom, kreativni ste, znači ovdje imamo devicu i zato postoji to da imate nekad osjećaj da ste pod nekim, jako ste osoba koja, empatična osoba, da, puno empatije, znači dosta pomažete drugima, imate skladan život, ali nekako to smeta drugima. Da, definitivno. Tako da za moju treću grupu ja bih rekla, pripazite na svoje misli, pripazite šta želite, može da vam se ostvari, ali ja bih rekla ovdje pripazite šta slušate, dragi moji, vi iz treće grupe. Šta slušate? Neke prošlost ostaviti iza sebe. Da, informacije koje dolaze do vas i dovode vas u blokadama. Tako da na neko vrijeme budite s ljudima ili sami sa sobom. Bolje, ja često kažem, bolje budite sa životinjama nego s nekim ljudima koji vas piju. To su ljudi, ne znam, ne bih ništa rekla. Treća grupa moja, pripazite na svoje misli, znači očistite se, mentalna higijena, ja bih tako rekla, za treću moju grupu. To radite bar 21 dan, potrudite se, ovdje je već druga priča. Ovdje imamo i vodoliju. Lava sam rekla. Tako da to bi bilo sve za moju treću grupu. Dragi moji, još jednom da vas podsjetim, ovo čitanje uzmite s rezervom. Da, vi ste jako intuitivna osoba i osoba koja je empatična, osoba koja je podržana i ima dar. Verovatno baš mi pišite neki dar, da li se bavite takvim poslom, ne znam. Dar da pomažete drugim ljudima, recimo možda ste profesor, tako da vaša harizma smeta, vaše svetlo smeta drugima. Da. Tako da bih rekla da vam je potrebno odmor, psihički da se odmorite. Definitivno da. Postoje ljudi koji vam pune, znači, glavu da bi se vi osjećali loše. Da, jako ste osjetljiva osoba, znači, ali nebo vas čuva, ali, dragi moji, kao što sam rekla, probajte da 21 dan se odvojite od nekih ljudi i da jednostavno koristite, ne znam, da li je to reiki, da li je to meditacija, da li je to afirmacija, kako god, uglavnom vi ste neko ko je na ovdje imamo devicu, ovdje na zemlji došla s nekim razlogom da pomaže drugima. Kako? Možete da budete, ne znam, rekla sam advokati baš i ne pomažu, tako da, dragi moji, to bi bilo sve, znači, srećno. Za drugu grupu ću ja imati produžetak da vam opišem što detaljnije za drugu grupu, pošto tako i zašto, znači da ne ostavljamo na slučajnost. Srećno, dragi moji.